Pozdrav svima ljudi, Rainbow Killer ovdje i ja sad ćemo opet snimati supu, a da sam kažem da ću danas u ovom klipu pokazati kako napraviti Steam account. Steam to znate, valjda, te create a new account. Create a new account, next, I agree, account name, sad tu može se postaviti šifru, sad ću nam imam jedan broj njegova slova. I idemo next. Kontaktujemo adres, stavit ću nešto tamo. Idemo kopirati ovo, next, Steam working. I sad ako vi već imate account, idete ovo, to jest ne morate, ako već imate, ali možda idete create new account. Sad mi idemo sa često to lupite bilo šta, a to vam neće trebati. Kao što je snimio sa YouTube Catcherom program. Inače snimio next i ovo samo finish. A izvinite ako čujete nešto kao da koči, i evo ga. Imate Steam, ali ja već imam account, tako da ovo ne treba. Ovo su sad neki free videice, ovdje možete da namještate. I imate free video na Steamu, znači ko ćete imati neke igrice, one su uvijek free. Da, možete skinite i igrati, znači ovo je predobro. Pa ljudi, a mogu se mogu kažem, to za ove tri, a mi ćemo se vidimo sljedeće. Ćao!